ya giring. Ev parti o rojnamavan de çi bikin ji bo rêgiriyê li derbaskirina vê proje yasayê bikin. Em ê zêdetir taybetî li ser vê mijarê pirawestên Enqereyê ez biwarkim Turgut Dede Oğlarî rêveberê sendîka DİSK dê zêdetir em behsa vê mijarê bikîn. Berêz Turgut gelek spas kun gelmedana. Ez nerîna we wergirim. Proje yasa we teva xandiye û mebesta AKP û MHP çi ye projeyeke hawsa êdî bidanin balavkirina nûçe û zaniyariya bertez bikin, berteng bikin. Evet, bu yasa tasarısını Beli, daha önceden de zaten proje yasa berin hacı medizani em vekili xistinin rojname geran berin hacı em pe agahdar bun peş vere civata giştiya parlamentoyu me duru direjme bahsa ve proje yasa me go nerinin ragihandın me got proje yasaya ji yasaya ke sansüre zedetire de xastin ku hemu azadiyan bun pevke ev çil halin ev çi dış tekniğine li servan halan bu çaksazı li ser bekirin ev yasaj seri hatta beni şaşe u geliş amacı belli zaten biliyorsunuz. Sedema ku hatiye parlamentoyu diyare Türkiye'de helbijartine ki u em dikarin çavereya helbijartine ke peşvakt jibikin levma salek maya helbijartinere beriye helbijartini dexwastin ku ragihandin vere kontrol kirin ne tane ragihandin dexwastin ku xelk jî be agahi be zanyarî bibe dixwazin pêş Şiyan daha opozisyon partên dijberî AKP û MHP li beramberî vê yasayê pirawestin nava parlamentoyê de nehêta pejirandin ji bilî partên siyasî rojnamevan dezgehên ragihandinê jî dikarin rêgiriyê li vê yasayê bikin. Şimdi karşı çıkabilirler tabii ama dikarin dijderkevin belê bu yasanın gelmeyeceği anlamına gelmiyor. ev nayê wê ku ev yasa nayê parlamentoyê wekî hûn dizanin li parlamentoyê Onu da destekleyen muhalefet AK Parti deng parlamenterî xwe zêde ye kursiyên xwe zêde û MHP jî piştgiriya AK Parti'ye dike muhalefetteki her du jî yapacakları her türlü muhalefet dixwazin ev yasa derbas bibe herçend opozisyon dijderkeve jî bu yasanın çıkmasını engelleyecek bir durumu yok. Tabii bu yasanın çıkmaması için ji bo ev yasa dernekeve divê pêwîst e raya giştî piştgirî bike piştgiriya îro li aborî kriz aborî ew qas giran bûye ew qas zêde bûye ku xelk ji ber ku xema nanê xwe dixwin lewma zêdetir nikarin berê xwe bidin tiştên din wekî mijarên vê yas proje yasayê lewma ya da sokakta böyle bir îro yasayı engelleyecek bir çi mekanîzme çi muhalefetek niye ku çine razîbûnek em nabînin li dijî vê proje yasayê gazetecilik örgütlerine gelirse gazetecilik örgütleri zaten rêxistinên rojname geran em berê xwe bidin wan jî ew jî çi destê wan tê dikine medya ortamlarında hem li medyayê hem jî cihên din û li parlamentoyê ji bo hewl didin ji bo ev yasa dernekeve hem digel opozisyonê partiyên opozisyon hem digel partiya desthilatê hev dîtinan dikin ev yasa hem MHP hem jî AK Parti û MHP ev dixwazin ev yasa derbas bibe gelek demek kurt baya kêm maya ji hilbijartinê re dixwazin vê yasayê dijîtirîn demde derbixin beriya hilbijartinê û sansûrek li ser Berez Turgut yani weke jî ma jî pêkirî ku renga mebesta wana beref hilbijartinan ve bi azadiya raderbirînê êdî bertez bike kesên dijber bigire lê beramber da welatî giştî jî bi karhênerên torên civakî ne karvedanên welatiya dê çabin dengên AKP van biryarên nûsa dê kêm bin yan jî dê zêde bin. Muhakkak olacaktır. Bêguman de Zaten ji xwe iktidar partisi de onun partiya desthilatê yapılan şîrîkê wê biçûk jî
دبینن کو دراپرسینان دبینن کو دنگه وان دحله و نکارن لسر دستلاته ببینن و یک بزلالی دبینن و لو ما ریان دگرن چاره سریان دگرن جبو من لسر دستلاته خواه اف پروژه اصلا یک جوان حولین و لگرین نوانه اف پروژه اصلا نتنه لدیجی روشنامه گرانه اف پروژه اصلا اف یاسا لدیجی همه ولاتیانه و تیاوه چیه از دخوازم بکرتی جواره و بیجم نها ایرو وکی روشنامه گرک ولاتیک روشنامه گر هندو خازن دیمنه کی بویرک لکولانه رو ده هندو خازن و بگرن و المدیا سوسیال بلاو بکن حکه دستلات و دیمنه اف دیمنه وکی توانک ببینه و دیمنه و دمه نبیجه اف قدخه جزایا و هیا هن نکارن بریا وجبر کبریا مدیای و اف بلاف کریه اف دیمن لوما çava yani bir vatandaş normal ceza veci sekat zede de be jiber ku avcı dikeve dınava çarçovaya yasaya ragahandını u hacker salak be dike 3 sal ev cezacı u levma hem rojname ger hem xal sakıntılı gördüğümüz gelek levedere otosansür bu yasada getiriliyor. Dürüst be yani be yasayı hün خواهی هنر کنترل بکن هنر بچه که از وان توییتان نکم که از به مجاری رتوییت نکم آنجی به توییت رتوییت نکم آنجی اف توییت اف دیمن اف وینه از نعجبینم هنر ببی آوایی سوسیال مدیایی هنر خواه اوتوسانسورک لسر خواه درست بکن بوان یاسایان و خلق تی خواستن که خلق وارد ترس دخوازن خلقی بترسینن بوان پروژه یاسایان بگمان ولاتین ترکیه نکو بنابینن دبینن لی جبر کنه ها خما kısıtlanması bunu İran'da görüyoruz. İran'da نه هم ایران دبینن ایرو تفگرajınan dibinin azadi avan çava damate astenklerin çavate koşin dikin jin u am pişkiriya avan dikin iro Türkiye berbi revşeke vaha درفشك وهذا تركيا بلكي خلق ولاتين تركيا نزانن بلكي مناكري ام باشي ببجنج بو ولاتيان لاف استنكرن اف دكبه چارچوبه استنكرن ازاديان ده و هكا اف ياسا بكبه سرکار ده نرازبین مزین چی بن برای سرگود دادگلاری ریوبری سندیکا دیسک باسن ایش الانقره هند یلماده بون گلک سپاس بوه